kada smo veliki i kada smo mali, i kad imamo veći i kad imamo manji politički uticaj, Srpski pokret obnove je mnogo veći od bilo kog pojedinca. Dakle, sa mnom su danas ovde generalni sekretar Srpskog pokreta obnove gospođica Aleksandra Kojić, član izvršnog odbora Srpskog pokreta obnove gospodin Jakšić, Predrag Tojić, član glavnog odbora, Đorđe Prstović, član izvršnog odbora, Vukan Krivokuća, član izvršnog odbora. Ja sam ovde došao sa celim timom koji predstavlja Ministarstvo vere i dijaspore da... Odgovor na pitanje, gospodine Srećkoviću, kako ste vi to potrošili pare iz budžeta Republike Srbije kao da su vam dedovina? Odnosno da su vaše, verovatno biste više računa vodili o tim parama nego što ste vodili o parama građana Srbije. Sami se pohvaliste malo pre kako ste oko sebe okupili partijske funkcionere Srpskog pokreta obnove. Pa to je sramota. Vlada u odgovoru Ministarstvo vera i dijaspore samostalno je u vršenju svojih poslova. Gospodine Srećkoviću, tražili da nam objasnite kako ste i gde ste i u čije ime potrošili 30.300.000 dinara. Tvrdimo, a tražimo i od Vlade i od vas obrazloženje, da su sredstva dodeljena podnosiocima zahteva projekata koji nisu registrovani za delatnost, čiji je cilj propisan u ovom članu 2 pravilnika koji sam citirala. Dakle, nisu registrovani i to se odnosi konkretno na odluku od 14. juna 2010. godine gde ste bez iznetog projekta podnosioca fudbalskog kluba Obilić iz Herceg Novom dali 450.000 dinara. Odluka od 14. juna 2010. godine takođe, projekat broj 33 sa nazivom Ravnogorska prva pobeda u ukupnom novčanom iznosu od 100.000 dinara. Odluka od 15. novembra 2010. godine, gle čuda, naziv projekta 11. džudo trofej Zvonko Osmajlić, 150.000 dinara. Odluka od 5. novembra 2010. godine, zamislite naziv projekta 11. memorijalni turnir Veselin Bošković, šahovsko sportsko društvo Veselin Bošković u ukupnom iznosu od 100.000 dinara. Podelili ste 12.200.000 dinara bez konkursa i suprotno postupku koji je predviđen Zakonom o budžetskom sistemu i Pravilniku o bližnjim uslovima i postupku dodeljivanja sredstava za sufinansiranje projekata. Ovakav način razgovora je zaista ispod svakog nivoa, ja u tome dalje neću učestvovati na taj način. Gospodine Srećkoviću, širom dijaspore, ljudi koji su imali sa vama prilike da se susretnu, oni su ogorčeni na vas i iz dana u dan vam šalju sve veći broj protestnih pisama. Gospodine Srećkoviću, u ovom predlogu je trebala da stoji i dodatna argumentacija, ali ja ću je sada izneti, da ste vi zloupotrebili Skupštinu srpske dijaspore, o kojoj je govorio kolega Veselinović koji sada nije u sali, jer ste tamo našli svoje poslušnike i umesto 45 delegata koje ta Skupština treba po svim pravilima i zakonu da ima zbog vas, zato što se vi bavite lutrijom Srećkovića, ona ima 51 člana. Ta Skupština je i časni delegati Skupštine dijaspore koja je održana u julu mesecu se oglasila, najveći broj tih delegata, i rekla da vas ne želi više na mestu ministra dijaspore. Zbog čega? Pa zbog toga što vi ostajete gluvi na sve njihove predloge i zbog toga što oni najvećim delom smatraju da politika Vuka Draškovića, SPO-a, pa samim tim i vaša lično, predstavlja bruku i sramotu za čestite srpske patriote i nacionaliste. Kakvim oni sebe smatraju? Oni su više puta od vas tražili da se osnuje asocijacija koja će da promoviše istinu o Srbiji i o Srbima. U ovoj godini vi ste u zloupotrebi otišli korak dalje. Vi ste određenoj organizaciji koja ima naziv Danilo Kiš iz Slovenije ove godine isporučili nekoliko miliona dinara. Vi ste njima uputili ove godine u aprilu mesecu, iako ste tek 13. maja uputili jedan određeni iznos sredstava, a čime se bavi ta organizacija?
Ta organizacija Danilo Kiš, koju ste vi izabrali, se bavi promocijom navodnih srpskih zločina. Na sajtu bošnjaci.com, oni to koriste kao svoj izvor, oni pronalaze navodne izvore takozvanih Bošnjaka o zverskim zločinima Srba. Gospodine Srećkoviću, zašto se vi niste oglasili kada su to Srbi iz dijaspore tražili od vas i da osnujete ovo udruženje protiv Zlikovačkog haškog tribunala i onoga što oni rade? Zašto se niste oglasili protiv Nataše Kandić i Rekoma, koji je novi Svilen Gajtan? Kako vam se obratio delegat Srđan Mladenović iz Švedske, koji predstavlja veliki broj Srba koji živi tamo? Koja pitanja vam je postavljao oko zloupotreba za koje sumnja i za sve ono što se dešavalo u Kraljevu, recimo, a nije mogao to da vas pita, odnosno i ako vas je pitao, nije dobio odgovor. On tim ljudima koji danima pišu, mesecima ta pisma, kao što je gospodin iz organizacije Koreni, čije ime neću da reklamiram ovde i čije pismo sam još pre nekoliko meseci dobila, postavljaju pitanje. Pa vas je na jednoj televiziji, kako stoji u ovom pismu, početkom godine, ta je televizija, i nju da ne reklamiram, novinar pitao sa nacionalnom frekvencijom: gospodine ministre, da li ste možda negde čuli da je neko javno ili u nekim drugim kuloarima nezadovoljan vašim radom? Vi ste rekli: pa nisam čuo. Pa evo sad ćete da čujete. Svi su u dijaspori nezadovoljni vašim radom. Postavljate stalno jedno isto pitanje, ja mogu da odgovaram i po 100 puta na jedno isto pitanje, nije nikakav problem. Evo još jednom ću da naglašim. Dakle, nakon raspisivanja konkursa, obrađivači, to su diplomirani pravnici, državni službenici koji rade u organi državne uprave po 10, 20 ili 30 godina i nemaju veze sa bilo kakvom stranačkom pripadnošću, oni svojim potpisom potvrđuju koje su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i uredne ili koje su odbačene. Dakle, diplomirani pravnici su ti koji odlučuju o tome koji od projekata koji su prijavljeni na konkursu ispunjavaju zakonske uslove. Dakle, samo ti projekti koji su u skladu sa zakonom postaju predmet odlučivanja radne grupe koju čini kolegijum Ministarstva za dijasporu, dakle imenovana lice koje onda na kraju predlažu predlog odluke meni kao ministru. Ja sam želeo i od prvog trenutka kada sam postao ministar, zato sam i predložio Zakon o dijaspori i Srbima u regionu, da definišemo vrlo jasne, transparentne i javne procedure, dakle oko dodele ovih, inače nažalost prilično skromnih sredstava. Kada se potpišu ugovori, formira se radna grupa koju čine ponovo, pored kolegijuma ministarstva, diplomirani pravnici koji su... Srećkoviću, vi očigledno na ova pitanja nemate odgovor, a i čini mi se da nemate ni mnogo lične hrabrosti, jer umesto da se isprsite i da objasnite kakva je veza Veselina Boškovića i Zvonka Osmajlića sa srpskom dijasporom, vi kažete: pa tamo neki diplomirani pravnici u ministarstvu, oni su rešavali po tim konkursima, a ja sam samo potpisivao.